যতন খুলুমখা তৈ সানজা কাহাম তিনি 2023 তিনি ni salmari kha belakhen sin bang important tabong sung court te district court thangai duita case khai phai mane abong kha thangnai June maseni 14 tarik 14 June 2023 aproni jeta jene charai rok ni movement nangmani kobro script no tei jene TISF song Agartalao jene governor ne aro borok sanmungblai rana thangmani aro kaisa movement khlai thanio circuit house ne location no aro ne borok belakhen shanti shringkhola ba be belakhen harmony khlai borok demand khlai lai tongmani a movement no jong bahai no jong organize khlaiya haifano jong khanakha je jini charai ro aro nio kaisa script no tei movement ung tongo hini khanawai jong bahai no naisuna hi thanglai mani abro jong yani police person ro bai bo jong khangkha kok salaika jeno aro mungsa incident ngena tei charai mak tham students leader ro boro select lai ro ka governor ne aro governor na thangmani governor belake hamyang mani bagai borok boni sanmungblai boni secretary na aro kaifika Inka a news sinaro ropaika je jaga spot je jaga wo barricade khaija tomani jaga wo charai ro belakena harmony borni demand borni rights tongo borok sanlayo tomana demand khlailayo chini script belakena nango chini education ni chini future ni bagai te chini mother tongue abono jong upgrade khlainani nango aboni bagai government ni thani borok recognition sanlai borok je movement khaimani abo borok belakena harmony till 325 ekdom last thing thangkha borok movement apro wo kaisa incident mani khanga khena yang ding right side ding arno narkra phalmani tongo te argana wo kabangma oro hani kungkolok ro gano basa jak kabangma tong boro purposely boro conspiracy boro purposely boro plan mafik boro tamak laika nakra daba khitarka apar dinner already paina sinai tong duration only half an hour high ro tong naiko jong saka jeheta ending ne governor ne aron ro laibuma kai bekhaba san monglai kai bekhaba abono tomana jang movement khai tong lia aboni bangai chini je time na jangni aboni motabek kotoloi thanglai nai Santi Shringkhola bisingo ani saka student ro mane lai tongmani piaba aya digini 8 patkel khaika te na ka da bai public khidarka nge student ni khorosa leader Ottom Tripura hone ban bokhro nangka phateka thui chosore ni khe phaileka ano safaika melam tama khlai nai ne ge boro no chung chabai sima family asra bisingo thui bai horbai no ka charai ro otte janangai barricade no om khlai ka jakra ro laika apro police ro Kangke buci Slavia dan ka Samalia borok tear gas saroka belakan poisonous belakan powerful o sarai rone belakan jan kom jeng hai okrang ya borne belakan powerful abono manai jeng nije bose beho cycle jeng nije bose sense kari hai mangka gobang ma boro senseless ka injured like hospitalization ka abono to yoi jeng thachhabano protibadi chini protibad kok sana nise se Slavia 14 June incident like 17 hankena Saikat Talapatra je news editor amane independent tegasa hankena 24 news ni boro kone bisas khlai independent ni je Saikat Talapatra etokhe slang language khlai kha etokhe machine boro no amai khlai kha je boro ba chuak nongoi se arno boro town no phai boro usringkholong lai phai po jongoli po boro Chinese dalali po sabani leader ne am bai ke boro amai khlai phai jeng kahama ka saimano am Chinese dalali po মানে অবাহে কে এত ইঙ্গিত খাই বুবাগ্রাতে চিন্তি প্রাসাদ দ ফানো এত কে বড় আমক লাগা जों बनो कन्डेम खालायनो जों हायनो हाय बरिराव बाहायनो आबनो प्रतिबादे जों साखा जेटा रियल फेक नोटिस हायनाय सानानै थांथानि जों साखा अबाहायके कायसा द फानो कायसा बनि कक न मादर टांग न तै जिमान खायमानो
or anything boni thangko so sa thangi thangnani boni mathai sokhaini je kono dofa sanai mano aro jaga o boro je amai ke sursuri rekha je chini bahari bangali danga nanglai thotho eba ke ঘর সাদো নাংলাই তো অবাই একটা সুরসুরি এমনকি চাইনিজ দালালি পদে পক্ষে জন্য যে আমার ইঙ্গিত খাইমানি আবার তো जों সইমালে বুমারো আং বাই থাঙ্গো সাখা আপ্রো যে অবাই কে নেভার রিপিট নেক্সট টাইম অবাই কে নেভার রিপিট তা খাইদি নাই মানে independent in news 24 no जों warning rakha as a dofani representative ngai tiprasa kaisa dofa orona 184 jon raja rule khai thangmani borni owner tongo a manika dynasty ni owner dingi nahare oha ni basa hone kinate जों omai ke khorang ti saka boro te sa tamak lekha जों independent bo जों nirong kiria niro Chinese auntie niro Chinese ni dalali omai ke mane Chinese auntie ni ko ang kisa ro sanan no sumani ke Supreme Court kaisa omai ke na notice non to yoi Supreme Court rai ong khaja bai ke amale Chinese koyekjona dofaro Chinese hunei chin dofa ST ro no sara notice specially notice no to yoi bor omai ke jaga o honani che bro Supreme Court kaisa case kotor mangka abani rai ong khori already bhaijak bon pore se Saikat Talapatra jongna mai ke ucharon khlaipi mani inka abono no jongka hongka bojen chop bottle bosia tini bottle bosia te kaisa dofano boje sakhe amo khlaimani abono jong mani na mali abono jong badas khainan thangya belake selengo abono te jong justice nayo aboni mutabek na tini Saikat Talapatra koidin sekang bo Rwjak Kha Kolkata ni niro jotono saimano tini kangkheno High Court by duita case boni total tabo 9ta case choloi tong 9ta ni bisingo tini duita jagao case engkha chini case abo by bubagrani jeta case ramane bubagrani buma chini rasmata bono bellaikhena slang language khaika bellaikhena bubagrana ba emon insult khaikate apoman khaikate sanani motongle niro jotono abono saimano social media tei engka abono tuina tini chini filing mo khlailekha chini advocate angbono bellaikhena hambai maro samratkar bhomik bo bellaikhena chini constant tongo duita jagabono जों bari leaders ro achogoi tongkha tei boni bellaikhena boni bayan romani boni jeta sakhi romani boni je fight khaimani abo chini borong ngai bellaikhena positive tini bo to mane kaham kaisa boni amo khlaikha fight khlaikha temoni bisingo bono जों demand khlaimani nukha 14 days ni bangi bo remand ma tongnai remand already boni 7 days ngai thangkha boni pore bahai no chini advocate aso fight kabangma bubagra no mani te जों bari ro Chinese anti homani omai including kabangma bahai ke bani evidence no collection khaimani te kaisa ke 19/7/2023 abro sara tipra rajyo chini borok dofani ngai chini tipra saro jani PS case khlaimani a case khlaimani copy no bas collection khai chini ayoni thani rekha engka aboni mutabek bellaikhena strong ang takute bukhuksa ani dofaro no abono salan moso obo kaya chini dofani kaisa movement chini borok je bahake tolao tikhaijak tong bahake khaijak tong mono जों je fight khlai जों je khorang ti samane omo kaisa movement aboni bangi jotono niro elatongdi जोंनो आशीर्वाद खाइदि जे मा जों बसकाङो fight khlai tongo te chini बसकाङो te kaisa bo 7 दिन poreng hangkheno bote wesa 30,000 pinai aboni tamo dharabo bo je tamo ni dharabo case bo khlaijagoi tamane जों jalo khlaijagoi tongkha जों bono non bailable angka sara jiboni bage bo tamane bail tama sithang abo haicini demand khlaimani jagao ta boskango tei 7 दिन pore जों abo manai tamane tebesa sal जोंनो rojaknai je boni hearing ngai abono tei tabo je case total case ni aboni bobo dhara bobo act ni dhara ma bono bahai khlaijagoi tong abono highlight khainai ani manai sapna tiria hambai chini o Saikat Talapatra ni case nai tong chini senior advocate samrat kor bomik belai kaham lawyer angkai bini ayu nai tong chini SDP sir bin bumang nalia kaham khaino naijagoi tongo tini je court ro chung present tongo chung 4-5 jona present tongjak
bono bahike kok songjaka bono bahai bahike bini angko choli tong chong present district court bo chong tong bisingo bo tong chong okay chin lawyer kaham khano samkhai tongo oron bisingo bini je slam language ke word khai mane aboni dhara toino bono case Rwjak Kha case number angkha 2023 bo tongo tai 153 354 5048 505 5098 IPC dhara 67 of IT Act tai ST/SC Act bo rijak tar mane belhai no strong case rijak aboni bagai no tini je district court o je বিচারক mani pore bo rima ko malia bo bel malia bo rimano mansina hine jongno sai rojak inke tabo bo jong sawo riman 14 din ri hine chin lawyer sanmani 14 din jaga bo tabo কিছুদিন স্রাপসা তংইনো আবো অঙ্কর থানায় 14 দিন 12 দিন বরিমান মানসিনায় আবনো আশা খায়ো চিনি সারা ত্রিপুরাও বিনি বুংই চং গংমা থানাওনো কোর্ট কেস রিজাক দङ ও কেস রাও যে রিনাই রাও নরবো অবো যতন নন থানি যে কেস রি মানে এফআইআর কপি দং খাঙ্কে জন্য সেন খাইদি অবো যত কপি চং কালে খাই দङ অবনি হইতে দিন চং টেব স্ট্রং খাইনানি টেব স্ট্রং খাইনানি নাইলাই দङ চিনি আয়ুরং আবাগে जे बरो बिनि मंगे केस खाइजाक दंखांखाय नरनि एफआईआर कपि जोंबाय कन्टेक्ट खाइ जों रहदि चिन पुलिस अफिसार रो चिन आयुसं अबनो काले खाइ दङ बिनि केसना जों बुजरति स्ट्रं खाइमान अबन बगे हामबाय जों जत टिप्रासारो बनो स्टेप नावै जों खानांलायवै जों अबनो स्टेप नामान बगे जों अ स्टेप नामान ताबुक पजिटिव दङ अबन सानामुसुओ जोंनि बुमा बदलरावबो आफरो जों प्रेस मिट खाइका जे जों चाइनिज आन्टी हिनमानि जे स्लेम लेंगुवेज यूज खाइमानि अबनि मीडिया थ्रु होते दें अबनो ताबो कोर्ट बिसिंगो अबनो नायिनो तिनि कोर्ट चिनि बिसकांगन अबचल उंलाय दङ आसरनो हामबाय संनानि दंबाय दा अब संदि जे ताबो जे कोर्ट केस सलिद दङ रां पैसा तो अबसुनि नांनाय आबनि बगै नर बाहाय खायै माइनास खायै दङ रुकुरनो ताम साजाय दङ रुकुरनो सानामो कोर्ट केस चले मानि तो गभर्नमेंट चिनि लॉयर अब चिनि अक्रा बो एडवाइस बाहाय जनो रिनाय जों बिनु होते दें बा जों बुमा बदल रबो चलि दङ आरो जों ताबो आपातत चिन बुमा बदल रंनो अबनो नायकलै दंलाय जाव के जों अबनो तुइ चिन बुमा ग्रान बाय सालायनाय कोन समयो दङ आं शर्ट नांथानानै तो मा खांनाय अबनो तुइ किसा तयार तमान बगि साखा जाने किन कक ना अब तो बाइके जों बाहायनो जों आयंनि पार्टनो जों पब्लिक रोनि थानायाव माइके सानान होनाय अब जों अब वानसगे बबाग्रा बो अमति खलाइग्ला मानसा बबाग्रा बिने साखनो बखलाइनाय कारण बो एज ए बबाग्रा तिनि सिनि लॉयर साखा बो कायसा सिनि हानि बबाग्रा बरनि कक बायसा माने तिनि बो अम ट्रांसलेट खाइ बर बाय इंग्लिश बाय बुबाग्रा माने ने अहानि नकफां हायने अहानि तिप्रा सारं मानेओ उनका ताबोनि से इवन नुआखाली राइट्स रो ने 71 रो जे जुद्ध नांफ्रो आफ्रो बरो खाकवार के जों बाखां नारक माने आबनो जों माने बरनो तमानाय बरनो हामबाय रोयावै जों बरनो अटैक खाइमानि गलायो आबने बाङे अबतिरो ग्रेटफुल यांग माने अब बेलायखेना जों अनफॉर्चुनेट बेलायखेना सॉरी अबनो तो यई जेने तबो जे तलापात्र अब खाइमाने ब असामाजिक बरो ना बांगाली बनो सपोर्ट खायो ना एसटी रो त्रिप्रासा रो बनो सपोर्ट खायो अमंग खाखेना कायसा दफानि सासिंया सारा बरक मनिशन बागै ब कलंक हनै सिन एडवोकेट क्लियरली साका जॉर्ज सिंबसकामो ओ तिनि ओ डिस्ट्रिक्ट कोड प्रेजेंट चंगतং बिसिं আর যত বুবাগ্রানি যেটা ফাইল খাই মানে বুবাগ্রা যেটা রমানি আ কমপ্লেন अब पूरा डिटेल्स ब परीक्षा जॉर्ज सिंबसकामो एकदम क्लियरली अब परीक्षा रखा तेसिनी बसनो तामा तमा हखा अब न एकदम वीडियो पूरा रेकर्ड बर ना तवा अब वीडियो क्लिपिंग बर पूरा फुनुखा रिपीट खाइ बन फुनुगै जत क्लियर फ्रेश केस खलाय लेखतिनि अब बागै बलायखेनो जों प्राउड खायसिनि अमन बागै एडवोकेट बागै पत्र तमेरो भारतीय संविधाननि फ्रेमवर्क बिसमनो जत दंबाय तारपरे बो जों मजागा सायमनका एज पर इंडियन कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19
each and every Indian citizen has their rights to express their willings, their thoughts, etc. But social media वो ताबुक से लुक मनी क्या वो कैसे भी मोटनो प्रकाश करें था गांके नो बहुत तीव्रता से at least संग उसका mention मार्क है जिना का आज कई slang language use खायो बर निबागी नो टाउन वन सुकुन Aw, tinay salo ang baka hiligay. Kaysa kong no nini na bros no ni utoronay. Abo ka kena obahay no. Sing or niyo ay gibang sawo duita do movement tinabo kaysa ka political movement kaysa ka do kayok sama ni movement. So sing abo no duita no kaysa jaga wo ke rasiti mokol bai ke do phani thangnani tongui thangnani existence and survival ni bagai arong hangke joto tamane politics aro dai mana jeman jeng Nagaland Manipur bor good example arne BJP MLS report to yakai nahi saka bor separate state chalaika what do you mean by all this meeting abona jeng busina ne nango jeng ha tola yakung to ha kese rasiti khai mane ble tina hai salo jara Ganmukti Porishad pangka Janjati Morcha pangka ba chikan chine tamane chine organization jara tipra motha liye jeng hai si hene joda bumung phariban thaka hai phano common sense common chine amono naga ke demano naga ke aro thansang mane nango tamani ke no or politics khaina ni ang bahai no jeng minority microscopy ni rojoto saimana minority ke chikon kisa microscopy kena stethoscope by naisi nukna to aban se microscopy hono so acha ke one not even 1/3 sin population in Tripura not even 1/3 tin bage ek bag phasi kari kha abani bage sin minority section do sin ma thaina jade mai ke sin next generation do tamong nai tini phatar han phainai se no China ni dalale China ni Chinese anti homa khana le tamani bage nung ang omong kaisa jaga wo emon kaisa point ka jeng thasa mai ani bagai rasiti mokol bai sang na har mane abono please stop khai kan ke belai kan sana ang jeng ne thane arts khayo ne thane jeng kobogo yakung ro mai ne thane kobogo jeng chini o tabang ne molo jodi mung sa khlai ke chini next generation boro khorang ti saite kok samagla abon ne bo sabang nai ne bo subang nai abon bagai ne no joto no jeng kobogo obo chini kaisa dophane kaisa tamane pay amon dophani kaisa sini juddo eba ma thaire jeng movement khaimani or jago jotto no khana ya samani bai jeng khobo aba jeng TWF ni te pramotha ni aban movement simia aba kobro script no tei amoi phaimani kaisa bumani kok nini kok ma se hambar khaijak to nini bumani kok no to mane borom rozai ang to nini kok kamandan nai to abano tei ne ro jotto ne eladung thai abani bagai next dobara ne ro amano to বিশ্লেষণ খাইয়া abono বিকৃতি তা খাইতেন ne ang ne thani koyo man khana ke ne thani idea kam to ke jeng man jodi jeng mai phaidi jeng chini ma thai sotai no man thani jeng khabak sanglai ne abono chini ko bong prasno slang language use khaimano ke kisa sa major aw angke bono no honano mu boro no importance khai naidi jeng mai je ke tong mai ya jeng mai chalo bai thamai sao কিন্তু ও মাইনো তো বানানি ভাই বসক ধরনের হার পেগো বড় মা সারগ্রাও আলে আসাইও হাই না হার পেগো বড় আবার ভাই সেন বনো দেওয়াই সব ফরানে সুকাঙ্কা বিসিং আছে মাইরুং তো আবার ভাই ও হাইরো তারপর বসে চিনি মাইতুগো সবাই বসে চিনি বাইলিংও সবাই বসে মাইসলা রকবা মত মাইনো আবার হাইরো ন जों খাকায় ওই কমন যেটা ইম্পর্টেন্ট আবার ফোকাস খাইনানি মাই আং হনান বসবো তো মানে কি ও ভাইকে যারা কম সানাই র বড় যদি বুবাগ্রানি সে বেটার bachini tipra mothaya bakhana o movement ni sema better born thani demand to ha khe born sawo talent tongoi mana phaidi busga o phaidi jeng mokha asok lai bo samani hini jeng salai aw obala belai khen nang pumani hne onglok tongoi haina boino disturb khaiye nije bon charmaya boino disturb khaine da khe niron bukhuna niro silent tomani sawo tamani khan khe niro ne gungro mani bai niro simi khotia dophan ne chini next generation ne khoti ngane abon bela eladang thang ne ang koi